na ithuothe ri kwaje ithuothe twari mwena wa UDA ri ithuothe tu apologize ithuothe tunga muhera tondu ni twaregire BBI na BBI niyo yokite kuongerera ajumbe thiini wa Mount Kenya region kindu kiria gitugiite muno niyo yokite kurehe horo one man one vote one shilling undu uria ari umwe kwaja wa mbere tugiite muno tondu ajumbe agwitu maheagwo basari ona akenda kugaya no agaire ngiri na mweno ngi na kuu matura mangi Garissa na kuri andu ara matarutaga igoti wega acio maraheana basari cia 30,000 ciana ciothe constituency ciothe igakorwo ni jayo basari ucio ni undu wa mbere twagirire kumenya ati ni twahitirie tondu one man one vote one shilling ni undu wa guteithia andu agwitu especially guku tari ngirora tari constituency cia guku gwitu ri tari for example Kiambu ri gutire constituency itari na voters makiria ma 100,000 riu ungikirwa andu 100,000 no ngina kuria ena 20,000 10 na kindu ri riu gutire hindi mangiiganana na andu itu mamenye kindu kimwe ona tutegweterera uhoro ucio wa one man one vote one shilling ri hari undu ni ndatwarite kuria proposal thiini wa Bomas hindi no andu maretitio maundu maria marona magicenjio haya gwiciria riri mheshimiwa reke turugamire hau ona twacokereria ri twanjia na hau ha proposal yaku iria watwarite Bomas